अहानबदा मरोइबा पाउ IDP सिंग मयुमदा हनना बगा मरी लेना लेंगाकना हाई लेवल कमिटी सेमख्रे CCSK की तरामाथोरक सुबा मपल कुमोन पांथोख्रे फुरुप सिंगना मागी ओइबा वाखलोंदा थबक तौनरकपना मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा अकायबा पीदे हैबा वाफम MLA अरुण कुमार ना हाइख्रे माना पांबा मोंगदा सतनरबदी खोई माई पाकलोई इमाले बाक नुसिबना मांगदा थमलगा पुन्ना सतमिनसे हैबा वाफम जितेंद्र निंगोंबना फोंदोरगले कॉन्ट्रैक्ट वाक खुदिंग माइनस द थबक सुबा यारे हैना KCP PWC ना फोंदोरगले पार्लियामेंट की निंगथमी फम हौख्रे मणिपुर JST सेकेंड एमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुनमंगा लोक सभा पुथोख्रे दिसंबर था मनुंग IDP सिंग मयुमदा हंजिल हनगदबने हैबा डिमांड तौदुना कोकोमी की वकन मिफम हौख्रे अतोपा पार्टी दगी BJP दे यावरखिबा लुसिंग बखरना BJP मांगन बने हाइने MLA TS राधे सामना फोंदोरकली लाकदबा लिसिंग अनि कुंतरेट की इलेक्शन दा BJP ने चाउना माई पाक्तुना लेंगा सेमगनी थाजबी हैबा वाफम फोंदोख्रे स्टेट की थाकता वर्ल्ड एड्स डे की थौरम पांथोख्रे अयांग पली लंबी थिंगबी खोंसांग हंदोख्रे हरे DM कम्युनिटी कॉलेज की नोडल ऑफिसर सिंदोकपुगी ऑर्डर चनबा यारोय हैना स्टूडेंट यूनियन ना फोंदोरकली अमदी कदाना वर्ल्ड एड्स डे की थौरम पांथोख्रे ड्रग की प्रॉब्लम हंथाहनबगा मणिपुर की सोशियो पॉलिटिकल इशू असिगा यामना मरी लेने हैना कदाना फोंदोरगले खुरुमजरी नुक्ति की पुफम असिदा वाहोंग रेडियो न फिजबा मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिटिंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंपो पुष्परानी लाइसुम ना तराम नौसरी मरोइबा पाउसिंग मियामदा संदोक नुपिजरे मणिपुर की इरांग असिना मरम ओइदुना मयुम मकई थादोक्तुना लांजेनरिबसिंग मसागी मयुमदा हंजिल हंदुना महौसागी पुंसिदा हलकननबा लेंगांगना पाइखलिबा थबक थौरमसिंग हेना खुमांग साउसिना संगसिनबा ngamnanaba awangba thaki committee semkhre lenga की पाउना हाई IDP सिंग महौसागी पुंसिदा हंजिल हननबा लेंगा आसिना हौजिक पाइखलिबा थबक सिंग हेना कंखतननबगिदमक अवांगबा थाकी स्टेट लेवल कमिटी अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सिंग सेमख्रे हाइबा खोंथांग असिना लेंगाकना हानदगी स्टेट असिबो महौसागी फिबमदा हंजिलकननबा होनदुना लाखिबा अमदी मियामदा पीखिबा थाजबा अदुगी सब अमा ओइरे मणिपुर लेंगा की चीफ सेक्रेटरी ना चेयर लौदुना सेमखिबा स्टेट लेवल कमिटी असिदा फाइनेंस होम रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर सिंह अमसुंग पंचायती राज साउन स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी होम यावरी अवांगबा थाकी कमिटी असना मरी लेनबा थबक थौरम सिंगदा कनबा मिटिंग संगनी लोइनना पॉलिसी सिंग सेमबदा मतिक चाबा गाइडेंस सिंग पीबगी थबक तौगनी हाइबा हाई लेवल बॉडी असी यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लेहननबा अमदी स्टेट पुंबदा पाइखलिबा IDP सिंग अमुहना महौसागी फिबमदा हंजिननबा थबक थौरम सिंग पिरकपा याबा सिस्टेमिक इशू सिंग खंगदोकनबा सेमबा बॉडी अमखकनी लोइनना मरी लेनबा डेप्यूटी कमिश्नर सिंग नसिया लौदुना सेमखिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सिंग असिदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जिला परिषद के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर अमसुंग मरी लेनबा सब डिविजनल ऑफिसर सिंगसु यावरी हाइबा कमिटी असना मरुओइना फील्ड लेवल एक्टिविटी सिंगदा अहेनबा मिटिंग संगनी कमिटी सिंग असिगी थौदांग असि फील्ड लेवल कोऑर्डिनेशन लेनबा होनबा रिहेबिलिटेशन की थबक थौरम सिंगदा अयेत अपन याहोंदना माई पाकना पाइखनबा होनबा असिनी लोइना स्टेट लेवल कमिटी की एक्टिविटी सिंगदा मतेंग पांगसिनबा अमदी मतम मतम की ओइबा फीडबैक सिंग पीदुना मरु ओइबा वारेप सिंग मतम साना लौबा ngamnanaba होनबदा मतेंग पांगने नौना सेमख्रबा कमिटी सिंग असिना IDP सिंग की रिहेबिलिटेशन अमदी रिसेटलमेंट गा मरी लेनबा इनिशिएटिव सिंग लौखनबा होनबदा अकनबा मिटिंग संगलगनी हाइनसु पाव असिना मखा तारे
अपुनबना अमत तंगाइरब लंबी निहायबा थीम द कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलेपाक CCSK गी 13रक सुबह मपोकुमोन थौरम इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा सोइबम लेकाय वांखै खुनौदा लेबा सिटीजन क्लब की बिल्डिंग दा पांगथोखरे थौरम असिदा लमलाई केंद्र की MLA KC बोमचा वांखै केंद्र की MLA थांगजम अरुल कुमार अमदी CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोंबना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुक याखी थौरम की मनुंग चना लमदम असिकी तोंगान तोंगान बा CSO सिंगी लुसिंगबा सिंगदा लेंग्यान खुदोल तमदुना इकाई खुमनाबा उतखी लोइनना इरांग सिदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ना मियाम की दमक लौखिबा थौदांबो इकाई खुमनाबो इना CCSK की माइकेदगी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट अमदी लेंग्यान खुदोल तमदुना इकाई खुमनाखी थौरम असिदा सरुक यारदुना वांखै केंद्र की MLA TS अरुल कुमार ना हाई लेबा अमगी नेशन बिल्डिंग सगाटनबा होनबदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO सिंगी अचौबा थौदांग लई CSO हाइबसी लेंगाक अमदी मियाम की मरक्ता लेनबा मरी अदु समना हननबा यामना मरु ओइबा थोंग अमगुंबने मरम अदुना CSO सिंगी लुसिंगबा सिंगनसु मियाम गी ओइबा इशू सिंग पुखलकपदा थमोय सेंगना अमदी यामना ट्रांसपेरेंसी लेना थबक पाइखतपा चंगी मियाम गी इशू अमा लेंगाकना लोइसिननबा होनबदा CSO सिंगना चावना ngaklo piribani leiba ama ing tapna pangi harabadi leiriba CSO sing aduga lenga ka phaba mari thamba tangai phade masigi mathakta lamdam asida thengnariba issue kaya asidai khoi khudingma isa isa gi thodang lominaba changi haikhi इरमदम असि सेमगत छागतपा मदि लंबी थोंग याउना चौखत थौरांगी कॉन्ट्रैक्ट वर्क खुदिंगमक माइनस ता थबक सुबा यारोय लाक्लिबा सेनफम खुदिंगमक हलहनखिबा यारोय अवाटपा लौगदबनी अमदि मियामगी याफनबा सिनगदबन हानि KCP PWG MC यूनिफिकेशन की PRO सिंखै nganbana थादोरकपा चेरोल अमना हाइरकले अपुनबा सिटिंग 15 लेगदबा पार्लियामेंट की निथम मिफम ngara ayu pung 13 dagi hokre मिफम असी डिसेंबर 13 फाव चथगदबनी ngarang ahoba numita opposition की माइकेदी इलेक्टोरल रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की इशू याउना तोंगान तोंगान पे इशू सिंगी मतंगदा हाउस दा चरांगना बथोकी चरांगना बमरकते यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 याउना तोंगान तोंगान बा बिल क्या लोकसभा दा पुथोकी ngarang ahoba numita loksaба da sarang na bathokpana maram oiraga numiyumba pung 12 amadi numit nungthel pung anida anirak yaithoki tungda amuk charang na ba thoglakpadagi ngasi pung 13 da amohana yaithoki charang na ba marakta union finance minister निर्मला सीतारमण पुथोकी बिल सिंह असि हिदाक मनागी पोटलम सिंगी अहेनबा टैक्स लौनबगा मरी लेनबा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 Health Security and National Security Cess Bill 2025 ni amaromda Rajya Sabha gi oina ngarang ahoba numitta Rajya Sabha gi nongna member oiraklaba mioi ahum wasak lauki loinana handak tanawna khankiba India gi Vice President su oiriba Rajya Sabha gi Chairman CP Radhakrishnan bo mahaki hanba session oiriba mifamda PM Modi yauna ruling amadi opposition gi member singna taramna oktuna mahakpu singthaki अतोपा पार्टी तगी बीजेपी दे यारकिबा लुसिंगबा खरना बीजेपी मांगहनबनी मणिपुर थुगाइबनी हाना हैरो केंद्र की MLA थोक्सोम राधे सामना फोंदोखरे हैरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA थोक्सोम डॉक्टर थोक्सोम राधे सामदा थाजब थमदुना हैरोक ब्लॉक कांग्रेस की मसक नाइबा मियोय अनिंगरांग बीजेपी दे यारखरे MLA राधे सामदा सवतखरा हैरोक कांग्रेस की मियोय अनि असि हैरोक पार्ट 1 हाइतुपोपी दगी मोइरांगथेम राजमोहन अमसुंग हैरोक पार्ट 1 हाइतुपोपी ममांग लेकाइदगी खुंद्राकपम अमरजितनी मोइरांगथेम राजमोहन ममांग दा हैरोक जिला परिषद की मेंबर ओइनसु मिखल थेंगनखिबा कांग्रेस की एक्टिव वर्कर ने हाइरे बीजेपी हैरोक मंडल नसिलगा हैरोक केंद्र की MLA थोक्सोम राधेसाम की युमदा पांगथोकपा नोमगी ओइबा मंडल की थाकता खना नैनबा मिफम अमसुंग कांग्रेस अमदे अतै पार्टी सिंगदगी नौना बीजेपी दा यावरकलबा सिंगबो तरामना ओपगी थौरम अमा पांगथोकतुना बीजेपी दा नौना संगलखरबा सिंग MLA राधे सामना ओके मांग हाई लाकदब 2023 के इलेक्शन दा बीजेपी न चावना माई पाक्तुना सुंसोय सोयदना लेंगा सोयदना सेमगनी फत्रिबसी बीजेपी पार्टी नते
मीनी बीजेपी यावब सारगा कांग्रेस की थबक तौबसिंग बीजेपी बुलाना उहनबनी ड्राइवर ना गाड़ी थौबा हैत्रगा गाड़ी द सेबी थबक तौबी खनु हाइबा वाफम फोंगतोखे डीएम कम्युनिटी कॉलेज DMCC के नोडल ऑफिसर सिंदोपगी ऑर्डर चनाबा यारोय हाइना डीएम कॉलेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी ओ इमरान चन्ना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरकली डीएम कॉलेज ऑफ साइंस हाइबसी DMU की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज अमनी कॉलेज असिगी मखादा हांगलिबा वोकेशनल अमसुन स्किल की तंफम ओरिबा DMCC DDU कौसाल केंद्र सिसु DMU की मनुंग सत्फम थोई DMU की एक की मतुंग इना यूनिवर्सिटी असि सेमलकपा मतमदा यूनिवर्सिटी सेमबदा यावरिबा कॉलेज मंगा असिगी लेरमलिबा प्रॉपर्टीज पुम लोइनमक यूनिवर्सिटी दा ट्रांसफर तौगदबने हाबसी मयेक सेंग यावरी मरम अदुना DMCC असिसु DMU की मनुंग सल्ली हाबदा ककफम लेते कॉलेज असिना DMU दा ककफम थोकपा फीस कारी लोइनना एग्जामिनेशन सु DMU ना पांगथोकली डिग्री सर्टिफिकेट लोइना यूनिवर्सिटी असिना पीरी लोइनना DM कॉलेज ऑफ साइंस की प्रिंसिपल की कंट्रोल मखादा थबक खुदिमक पांगथोकली DMU असि खुमजालिसिंग अनि कुलहुमदोइदा डायरेक्टोरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन दगी खाइदोपगी ऑर्डर थोकी ऑर्डर असिगी ममांगददी DMCC की नोडल ऑफिसर सु हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ना हापामी अदुबो हौजिती ऑर्डर खुदिमक DMU ना थोकफम थोई हाइरे MSF की मीडियम मखादा इम्फाल कॉलेज की माइरोय सिंह कॉलेज असिगी गेट ममांगदा मणिपुरी लोल हेना साउखननबा स्कूल कॉलेज अमदी यूनिवर्सिटी की थाक फावबदा लेरिबा लाइरिक पुंबा मणिपुरी लोलदा फंगनगदबदे हान ह्यूमन चेन सेमदुना खोंसांग सांगसिनख्रे मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF की लिसिंग मखादा सांगसिनकिबा खोंजांग असिदा सरु याखिबा माहिरोय सिंगना मणिपुरी लोन हेना साउखननबा लेंगांगना होनबियु हाइबा खोलाव कया लावखि कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कदाना सिंधुना वर्ल्ड एड्स डे की थौरम इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा पुरैरोंबा खोंगनांग मखोंगदा लेबा कदागी मयाइ लोइसंगदा पांगथोखरे ओवरकमिंग ट्रांसफॉर्मिंग दी एड्स रेस्पॉन्स हाइबा थीमदा पांगथोखिबा थौरम असिदा लैमरोल लमजिंगकोन लैमकोन की प्रेसिडेंट MC रिटान चीफ गेस्ट कदागी प्रेसिडेंट हिजाम प्रियो कुमार प्रेसिडेंट अमसुंग नोंपोक लेंगाक अपुनबा नुपी लुपकी प्रेसिडेंट योमलेंबम मेमना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखि थौरमगा मरी लेनना कदागी जनरल सेक्रेटरी तखेलंबम गी चंद्रना फोंदोरकपदा मालेमगी ओइना लिसिंग अनि कुंथ्रा फाव एड्स मुथनना बाहोनरी पासिदा खोइसु सरुक याफम थोई मतम अमदा मणिपुर दा HIVS की अचोबा अकीबा लेरंबादु ngasidi फरे अदुबु गोल्डन ट्रायंगल का नकनरुबा अमदी ड्रग्स सिजनबा नहासिंग नोमोनोमगी मसिंग हेंगलकपना HIVS की वेब असी इंट्रावेसनल ड्रग यूजर IDU सिंगदगी हेंगलकपसु याय ड्रग की प्रॉब्लम हंथाहनबा असिगा मणिपुर की सोशियो पॉलिटिकल इशू असिगा यामना मरी लेनै मयै क्याबनी शासिंग असि फत्ते खंगलबनिना माइरोइसिना कैदौंदा सोक लोइदोबनी अमसुंग टेस्ट तौरोइदोबनी मसिना मखल मखा क्यागी लेना लाकननबगी मरम ओइ हाइखि मालेमगी मफम पुंबदा पांगथोकनबगुम मणिपुरदसु स्टेट की थाक्ता वर्ल्ड एड्स डे की थौरम पांगथोखरे मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी न सिंधुना पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS की ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा थौरम दा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमिश्नर सुमंता स्पेशल सेक्रेटरी केनु जरिंगला सेक्रेटरी सोमरजित सलाम अमदी हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर N हेमंत कुमार सु सरुयाखि थौरमगा मरी लेनना मैक्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर
Samim Ahmad na hai National AIDS Control Organization na ko gi matung ina Manipur da SIBS na narba mioi lising kulhum doirom leiramba yai haina panari masigi manung da mioi lising taratare romdi masagi status khangba ngamle SIBS ka sagona duna leiriba mioi singda hanthana yengbagi mawong haujiksu leitaba nate asigumba akhuba midyeng asi hantha hanana ba amadi kanagumba chingnaba leiragadi SIBS test taunanaba paujel piba oina thoram pangthokpani Manipur da su SIBS na nabi sang asi yumthangnariba Mizoram amadi Nagaland ga yengnarubada khara hanthare haiba yai adubo Manipur asi SIBS nabi sang wangbi manung sanli haiki maram aduna ngasi phawbada kiyor tawba ngamdriba leina asidagi ngakthoknaba yariba makai kanagumana chingnaba leirabadi test tawthokse haina appeal tawrakle thoram asiga mari leinana SIBS ke matangda ningthina thabak toriba Art Center mari amadi National Red Ribbon Quiz Competition lising ani kun mga da makok mathang takraba mahiroi sing oktuna puning thogatki nahandagi hogduna ayang pali lambi asi sembi dabagi mayokta sangsilaki ba lambi thingbi khongjang mari leinaba department ki maike digi thajaba pirambadagi handokre Imphal East-ki yamna maru oiriba ayang pali road asi sembi haiduna lambi asigi nak yetta leiriba mara paibi singna lambi thingbi khongjang sangsilakibani khongjang sangsiliba maira paibi amadi department ka wari sanaraba matung yanaba purakpadagi lambi thingbi khongjang handoki mari leinaba department ki maikidegi numi humnigi manungda lambi asi semlagani haina thajaba piramki haire Karigumba department thajaba piram libasi thabakto onthoraktrabadi makhatana amuk khongjang sangsingani haina maira paibi khongjang loisingna hongdorakhi All Manipur Recognized Private Schools Welfare Association asiduna Class 10 Pre-Board Common Question Exam lising ani kunmunga kuntaru pangthok pahau haina All Manipur Recognized Private Schools Welfare Association na thadorokpa cherol amada phongdorakle haiba exam asi bosemna pangthokliba SSLC exam gi hek mangoinana association asinduna kumja lising ani manga dagi horaga ngasi phawba sahi khudingi leptana pangthoktuna lakleba exam amani kumsi sahi ki oinasu ahoba numita English subject thokpaga loinana tongan ba center chama kulum doide exam pangthokhi pangthokliba exam asida association ki president L Joy Kuman amadi secretary P Roman ani ki mioi marina saba team anina exam pangthokliba center singda koina satuna yengsin khiba center singda mathau toriba oja sing mahairoi sing amadi guardian singi matenga loinana exam gi kanglon chumna exam pangthoklamki asiguma mahairoi sing pusida ahan boina mayok nagadoriba class 10 exam da ki tuzungba apha pun yaudana yamna free oina exam mayok nabada kharada oirabasu mateng oina nabagi pandam da pangthokliba pre-board common question exam gi watloriba subject singi exam singsu karigumba makhal ge ayat apan yaudana mai pangna madi mapung phana pangthokpada miyamna mateng pangbiu haina association gi serol amana appeal tawrakle Salaikan Baluf SKL Central Committee CCG sahi gi oina pangthokpa winter session ningtham mifam ra Manipur gi tongan ba district singda laiba unit singi mihut sing saruk yaduna Thabal district ki khongsang maning singda laiba Salai Eco Tourism Park da laikidraba SKL gi founder chairman Salaisa Kokngam Elias Jogendro laikidaba gi anirak suba ningsing thorom ga loinana pangthokre haire Sinjak tamipal tangliba segi koknaba kum amagi lawlok paloraba matung hangduna leriba labok singda koina satuna mahai marong hunbagi manung sana grow more food campaign makhase tharak poina Imphal East district ke andro manaki uchol khulda sathok leiba hawai tharak maru hunkhre Irabot Foundation Manipur IFM na thadorok pacherol amana hai Marum rang
ngakpigani ngarang maru marang hunbagi thorom asida foundation asigi president KS Gopen Luang secretary general Namoijam Yaima maite amadi uchol khulgi lomi sing saru yakchi sathok leiba hawai thara hunbagi thorom asiga mari leinana IFM gi president Gopen Luang na hai mari leinaba department sing maru marang yenbiba pibiba matamda taseng ba lomi sing doina pibinanaba amadi afaba maru marang pibinanaba mari leinaba singda appeal tauki aseng balomi sing pochai ningtham mai marong kaya thaningba kaya ama maru marang phangdabadagi complaint laklibasi laktanaba mari leinaba singa punna tananingi lomi sing su department na pirakliba maru marang sing ningthina labu inkolda matam sana thaduna mahai ningthina sana naba hotna haningi mamal hong na natraga mamal lautana phangle haiduna thariba mahai marong ningthina senabi drabadi lomi singsu matam pangal sel arembadu chatli masina sothaduna leiriba lomi singi semilonda hena saitheng piraktuna isa tanthaраktuna lau uningdaba mahai marong thaningdaba phaurakani nakal amaromdana sajau paiba kyana labu laugadabagi lumduna leiribani asumna kanglon kaitharakpana mamai thangdadi nirega sabu khunai oiraktuna mikha polai asigumba kayasi thoktana ba ikoi puna tasinaduna thabak kanna su nombaromda mai onsinduna ikoigi putharaba semilon asi kanminasi haina cherol asina haire Board of Secondary Education Manipur BOSEM gi regular chairman lokthok laga in charge ama hapsilakpagi wathok lakhaliba si khudakta loisilu haina Youth Association of Kanglaipak Iyaki President L Thongambana mari leinaba singda taksinkhre Alumni DM College of Science Class 12 1996 amadi TDC 1999 base na sinduna kumbida leiba relief camp ke IDP singi oiba health camp amasung eye checkup pangthok paga loinana IDP iche isel amasung angang singbu punna sakawi thorom ama pangthokre makatarakpada mapanwiba pausing taminasi
सही तरा तरुक की ममांगदा मसिंग यामलबा सीनियर आर्मी ऑफिसर सिंह हानना बहानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने याथंग पी की हाइना कमीशन की रिपोर्ट अमना फोंदोखरे। बांग्लादेश की कोर्ट अमना हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बु चही मंगा कैसुम संगद थमनबा अमसुंग महाकी मनांग नुपी की मचा ब्रिटिश लेबर पार्टी के लॉ मेकर तुलिप सिद्दीक पु लेंगा की लैंड प्रोजेक्टा सेंजा थुमजा तौकी हाबिगी मरालदा चही अनि कैसुम संगद थमननबा वायल पीख्रे। यूक्रेन अमसुंग गजागी लान ममांग सहिदा मालेम योइना ख्वादिगी खुसु खुलाई सिंह पुथोप कंपनी सिंह न मखोइगी खुसु खुलाई सिंह हेना योनखिबगा लोइनना मखोइगी रेबिनु सादा 5.8 की चांगदे हेंगतखि हाइना स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट अमना फोंदोरकले। इस्राएल की कोर्ट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मथक्ता सेंजा थुमजा तौई हाइबगी मराल सिरखिबादो कोकपीननबा PM बेंजामिन नेतन्याहू ना हाइजख्रबा मतुंगदा मियामने यानिंगदबा उतुना प्रेसिडेंट इसाक हार्जोग की टेल अबीबता लेबा युम ममांगदा खोंजंग सांगसिनख्रे। कुमजा लिसिंग अनि कुंदगी इस्राएल की कैसुम संगद लेरखिबा पैलेस्टाइन के लुसिंगबा मारवान बारगोटी थादो हाइना ग्लोबल कैंपेन डिमांड तौख्रे हाइरे। थाईलैंड की बुरी राम प्रोविंस की मनुंगदा लेबा बन क्रुआट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अवांगबा मफम सिंह कंबोडिया की लानमिसिंग खुदुम संसिनख्रे हाइना रॉयल थाई आर्मी RTA ना ngasi फोंदोखरे हाइरे। हुंता लेंगांगना सही असिगी डिसेंबर अमसुंग मथंग सही की जनवरी दा पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा लेबाक अदुगी मंडले अमदी सगांगदा लेरिबा इंटरनल डिस्प्लेस पीपल IDP सिंगना बोट थादद्रबदी लेफम पीरोय हाइना म्यांमार मिलिटरी रेजिमना अकी अखंग पीख्रे हाइबा वाफम फोंदोरकले। चेवोल अमरोमदा थीब खंगदना लेरखिबी ऑस्ट्रेलिया की सकयेनबी स्टेफानी पाइफर्स के आसीबागसांग ऑस्ट्रेलिया की उमंग अमदा सुइकेस मनुंगदा यावरंबा थेंगनख्रे। क्रिसमस पार्टी अमदा महाकी मरुप सिंगना अरोइबो इना उखिबा स्टेफानी पाइफास मांगखिबगी मिसिंग रिपोर्ट महाकी मरी मता सिंग अमसुंग मरुप सिंगना मरी लेनबा पुलिस तपीदुना वाकलखिबनी। स्लोवेनिया की उमंग अमदा सीना फंकिबी स्टेफानी महाकी हानगी बॉयफ्रेंडना हाटपनी हाइना फोंदोकसरखिबगा लोइनना मराल याजख्रे हाइने। पार्लियामेंट असी ड्रामा तौफम नते सेंगलबा मफम असिदी लेबाक मियामीदमक थमोय सेंगना थबक तौफमनी। पार्लियामेंट पो ओपोजिशन तोंगान तोंगान मिखलदा माइथी बादुगी निंगबा कायबसिंग अदो फोंदोक्तुना हुंदुना ngang ओहेननबा अमसुंग अयेत अपन पीदुना पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग सथाहंदनबा होनरिबसी लाइबक थीबनी हाइना
Prime Minister Narendra Modi na phongdorakli. Nakal amaromda Congress President Malik Arjun Kharge na PM Modi gi wafam sing asi yaningdaba phongdokladuna Center lengang na Parliamentary decorum bo thengkhang khudingda namthaduna thamna bahonaduna lakli. Haukiba chahi tara mathoi rom asida Modi lengak na Parliamentary system asi kangkhong sahele Parliament drama toribasi opposition na te Center lengak ni leibasi gi khwadi chawba drama basu PM Modi ni haikre. Nongzumi famda hathua tuna bill taraganithoi pass taukiba masung haiba bill sing asi khana nainabagi matam piduna pass taukiba adugum ningthami pham asidasu Center nana phu sapu gi thawong satharak labadi akan bamong da khongjang sangsingani haiki. Electoral roll gi special intensive revision SIR exercise na khangba ngamdaba pressure pide haiduna Uttar Pradesh UP gi Moradabad ta sahi nifuga taruk suruba but 11 officer BLO ama suicide tawduna siza khre hare. Border Security Force BSF ki Kashmir Frontier ki IG Ashok Yadav na Kashmir da Line of Control LOC ga naknana laiba Terror Launch Pad humfuga mapalomda militant chama kulom na India da sangsilakna naba khudong saba ngaituna leiti haina phongdokkhre. India gi maming leraba yoga guru Ramdev Baba gi company ama oriba Patanjali gi sample ama authority singna lawduna quality control test tawba matamda PHAL oibadagi Uttarakhand da leiba local court amana Patanjali bu lupa lakh ama makhairum gi fine thihankhre hari. Supreme Court na Central Bureau of Investigation CBI da leiba asida digital arrest scam singi masing hengalakli basigi matang da leibak sin bathungna investigation chathaduna yengsinanaba khanghankre. Horville Festival gi mangoina na Nagaland gi diplomatic amadi seminar gi oiba mari fagal hananabagi pandamda Nagaland lengak na festival asigi partner leiba oriba singi mihut singa Kohima da leiba hotel before da round table amasung networking dinner pangthokre hai. Assam gi group of ministers GOM na damdam asigi community tarukta AST status piduna puthoki ba report adugi mayokta khongjang sangsilaki ba tribal group singa phaminaduna wari sanagani hanuchu minister Himanta Biswas na phongdokre. India ki telecommunication ministry na smartphone sariba company khuding makta order piduna anoba mobile phone khuding makta lenga ki cyber security application hapsin gadabani amasung application asi user singna kaktat khibagi khudong saba lehanba yaroi haina phongdokre. Hause mo makha tarakpada sanabagi pau pisiri. Fencing Association of India na sinduna tha asigi amadagi kunthra mathoi phawba Maharashtra gi Satrapati Sabzinagar da laiba SciNC OE da pangthokadaba senior men's and women's master fencing coaching camp ta saruk yananabagi tamak Manipur gi fencing coach Sagolsem Jainta amasung Huidrom Churanjoy khalak le haire. Kumalampa Hockey Stadium da sathariba ni suba GGAR Hockey Cup Men and Women Hockey Tournament lising ani kunmunga gi nupi gi champion YCCIC kontha halumna oikre. Ngarang sanaki ba final asida YCCIC kontha halumna Ideal Club Tera Bazar bo goal ahum anida maiti ba pikhi. Ngano maizin umita Ahmedabad ta sanaki ba AFCU 17 Asian Cup lising ani kuntaru qualifiers Group D gi aroiba match ta Indiana qualify oina bagi damak mai paktaba yadaba match ta Iran bo pansil ani amada maiti ba pikibada winning goal sankiba Manipur gi gullaiba wangkhairak pambu ngarang numidang taramna opui thorom ama Eastern Students
Club, Nomaibung amasung Nomaibung Women's Development Association Mairapaibi Imphal East na puna sinduna ESC ground da pangthokre. All Moirang Cricket Association Amkana sinduna Moirang Municipal Area gi team tara na saruk yaduna sithariba KG Super League lising ani kunmanga kuntarukta boundary breaker KG Links amasung KSS Maipakre. SSC ground sekta da sithariba ahum suba Premier League lising ani kunmanga kuntaruki ngarang sanaki ba mesing da Sagolban United amasung SSC sekta Maipakre. New Delhi ki Dr. Karni Singh shooting range ta tha si taramathoi degi mathang thagi mari phawba pangthokadaba Humphunipan Super National Shooting Championship lising ani kunmanga da judge oinanaba Manipur gi K Ashish Sharma khalakle haire. Uttar Pradesh ki Greater Noida da mamang tha November 13 tagi kun phawba pangthokiba World Boxing Cup da silver medal lorakraba Mandengbam Jadumani bu opui tharum amangrang Sarita Regional Boxing Academy mayang Imphal da pangthokre haire. EEO Lamding na sinduna organization asigi sanabung da sathariba mari shuba EEO Pauna Memorial 9-a-side Open Football Tournament ki ngarang sanaki ba match da Lamding FC na MFCC Wangjingbu Pansil Ani Suinoda Maiti Bapikre. Kunmathoi Suba Assam Rifles amasung District Sports Association Kaksing na sinduna Kargin Brep Half Football Tournament lising ani kunmanga ngarang di Sports Complex Sandal Christian Ge ground da hawkre haire. Ahan basanaki ba pre-quarter final match da Naringko Youth Club na Modi CSC bu goal ama sunoda Mighty Bapiki. Ani shuba sanaki ba pre-quarter final match da Mongsang Pantha YCC na John Talang SYS bu goal ama sunoda Mighty Bapiki. Arsenal na Premier League title lamjal da makhoigi laksilaga thamlibado amuka hena sesil hananaba lairamba tanza ama nahan nupa tara na sanaki ba Chelsea da Pansil amamamda draw oinabadagi nantho hankhre aduga Liverpool gi Alexander Isak na West Ham United da Pansil ani shunya da mai pakpa amada mahaki hanba league goal chanki amadi result asina makhoigi chahi humbuda helabagi matungda khwaregi phibam sokna thawai wana sangsilam ki badu lephanki. Sweden gi pole vault star Arman Duplantis amasung American sprinter Sydney McLaughlin Livron bu nahan pangthokiba lising ani kunmanga World Athletics Award singin thopui term the World Athletes of the Year Award piduna ikai khumna khre. Indian Kuras Association na sinduna mathang thagi nipan degi taramathoi phawba Bihar gi Nalanda district ta leiba Rajgir Sports Complex ta pangthokadaba National Junior Kuras Championship lising ani kunmanga kuntaruk ta Manipur gi mahut sinduna saruk yagadaba team semnana bagi selection trial tha sigi nipan ge yu pung 8 makhai dagi nungthil pung 5 phawba Imphal West ki Sagolban Tera Lukram Leirakta leiba Ima
Wangthonbi Sports and Cultural Center da pangthoklagani hairi Langthaban Public Ground da thariba kunithoi suba Manipur Veteran Cricket Tournament lising ani kunmanga kuntaru ngarang sanaki ba match da YPSU nongin lalambung makhongna cyclone thamai banbo wicket nipan da maiti ba pikre ani suba Agartala ki MBB Stadium the Women's Under 23 T20 Trophy lising ani kunmanga gi ngarang sanaki ba plate group ki match da Nagaland na Manipur bu ran tara manga da maiti ba piramkhre Tara suba MNCA plate tournament lising ani kunmanga kuntaru ki ngarang sanaki ba match sing da PSC Khuyathong amasung YUCC Kwakhitel Morang Purel Maipa Khre Amadi Manipur Kabaddi Junior Boys Team semnana ba selection trial ama ngasi amasung mathangi numit tang ahong minutil pung ama tabada Thawal district ta leiba SLYO playground teksamda pangthoklagani haire loislakpada maroiba paw mo hana IDP sing mayum da hansil hanbaga mari leinana lengang na high level committee semkhre CCSK gitara mathorak subama pokumon pangthokre purub singna magi oiba wakhalona thabak tawnarakpana Manipur ya punma saktam da kaiba piri haina MLA Arul Kumar na phogdokre mana pamba mong da satna rabade khoi mai pakloi imalai bang nusibana mang da thamlaga thabak punna chatmina se haba WAPHAM Jitendra Ningomba na phongdorakle Parliament kining thami pham haukre Manipur GST Second Amendment Bill lising ani kunmanga Lok Sabha da puthokre Contract wa khuding ma minus da thabak suba yaroi haina KCP PWG na phongdorakli December tha manung da IDP sing mayum da hanjil hanga da bade have demand tawduna kokomi ki wakat mi pham haukre State ki thakter World AIDS Day ki thoram pangthokre Atopa party de BJP de yaro kibalu sing bakar na BJP mangan bani hane MLATS Radhe samna phongdorakli lakada balising ani kuntaret ki election da BJP na sangna mai paktuna lengak semgani thajabi haba WAPHAM phongdokre DM Community College ki nodal officer sindokugi order chana bayaro hane students union na phongdokre America dana World AIDS Day ki thoram pangthokre drug ki problem hantha hanbaga Manipur ki socio political issue asiga yamna mari leni haina kadana phongdorakle Pijariba pausing asiga loinana nuti gi phongliba pause sindigi lokthok saba maroiba pausing miyam le pijaba lo sinjari makha tarakpada matam gi WAPHAM amadi rasi phalgi tharam Nirmala thangjintagi taminasi
अमुका हना मयामबो पुष्परानी लाइसुमना तरामना उसरी मतम मतंगी वाफम तामिनसी असिगी मतम मतंगी वाफम द लौखसरी मैतै नाट की यूबी लाकपी मसाना मुतखिबा याबगी फिबम द लेरकपा हाइबसिगी मतांग द थमजरी मणिपुर की महौसादगी सागोनरखिबा मसाना सिंह इंडिजिनस गेम की मनुदा अमा ओरिबा यूबी लाकपी मसाना मखल असी मुसिलकले मसाना असी मुलहन खिदनबा लैंगा की मरी लेनबा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अमदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की माइकेदिगी मीटिंग संग चुमी लोइनना लमदम असिगी नाट की चनबी मसाना सिंह मांगहन खिदनबा होनरिबा लुपसिंगना यूबी लाकपी मसाना असिबुसु मांगहन खिदनबा होनबा मथौ ताई मणिपुर की इंडिजिनस गेम सिंह थांगता सरित सरात मुकना सगोल कांगजै कांगनु चिंगबा मसाना सिंह मुदखिदनबा होनरिबा सि थागनिंगाई ओय अदुबो यूबी लाकपी हाइबा मसाना असि योखननबा सही खरगी ममांगदा होनरंबा उबा फंखी अदुबो हौजिक्ति मसाना सि योखनबा होनबिबा लैतबदगी पुवारीगा सागोनरिबा मसाना असि मुदखिबा याबगी फिबमदा लैरे फुरुप असिगी नाट की ओइबा मसाना सिंह मुदखिबा तारबदी नाट की सक्तम सिंह इरोल नुंगदा लुपसिन खिननबगी मरम ओइरकनी यूबी लाकपी हाइबा मसाना असि करम्बा मखलगी मसानानो हाइबगी मतांगदा अरीबा लाइरिक सिंगदा मयेक सेंगना इदुना लैरी मसाना असि मैतैगी लीरबा मसाना अमा ओइरबसु करम्बा मतमदगी हौरखिबगी हाइबा सबसाना खंबा ngमद्रबसु क्रिस कुमजा मंगा सुबा चहिचा अद्वाइदगी लैरकपनी हाइना थाजै मसाना असिगी मतांगदा तोंगान तोंगानबा वाखलोन मोट कयामुक पिनरमी मी खरना यूबी लाकतुना सानै हाइदुना यूबी लाकपी कौखिबनी हाई अतोपा तोंगान तोंगानबा मोट खुदिंगमक इमान मानदे मोट खुदिंगमक मैतैगी नाट की ओइबा मोट नते मरमदी यूबी थोलखिबदी खागेमबगी मतम क्रिस तरागा तरे सुबा चहिचा अद्वाइदगिनी अदुगा मियोय खरना लाइगा हिंचाबगा समुद्र नैमिन्नरगा फंगलकपा अमित्रा चफु अदु लाकनखिबगी मवोंग अदुनि हाइना मसाना असिगी वाहनथोक पीननबा होतनै समुद्र नैबगी वाफम असिदी हिंदूगी वारी तारबा मतुंगदा साफोंगलखिबा वारीनी मसाना असिगी मतांगदा मैतै सिंगी ओइना मंगांग सागैगी निथौ सामैरांगबु येकनबसिंगना मकोक कक्तुना हातख्रबदा कक्लबा मपागी मकोकतु मचिन मनाव अनिना मुन्नखी मचिन मनाव अनिना मपागी मकोक मुन्नबदु मियामदा कुमै ओइना थोखिबदगी थौदोक अदुगी सक्तम लातुना यूबी लाकपी मसाना हौदोखिबनी मसाना असि हौदोखिबनी हाइना थाजनै मसाना असि अहानबदा चरु उरुना बोल ओइना लाकनदुना सानरंबदगी हैग्री कौबा अचौबा उहै अमा ओइना लाकनदुना सानखी असुमना लाखिबदगी तरातरे सुबा चहिचादा मणिपुरदा यूबी थोलक्लबदा मकु खोक्ट्रिबा यूबी अदु थाव तैसिल्लगा लाकनदुना सानरई मसाना असिगी ममिंगसु यूबी लाकपी हाइना खंगनख्रे मसाना असि मी अमना अयाम्बगा लंबा तौनबा मसानानी सरित सरात हैबा मिसक अमना यूबी लाकतुना सानरोय अतैबु नमथेक्तुना सानबुंगी मफम अमदा फमलिबा वायल मपु निंथौगी मनाक्ता सेलकलगा यूबीदु कटलगा यूबी लाकपगी मिंथोल मना लौनै मसाना असि लमसिदा निंथौ मचासिंगना मखोय मसेल अमगा अमगा अंगम अंगम्बा हातोकनदुना मपांगल शक्ति मुनबगी ममी ताई खागेमबगी हाक्तक्ता मसाना असि लैबाक की ओइबा थाक्ता पुखतखि यूबी लाकनबा ngमद्रबदी निंथौना अरापा पंथुंग अमदा यूबी थमलगा मफम अमदगी सानरुइसिंगबु लमथारक्तुना हाना यूबी लाकपा ngamba मियोय अदुदा यूबी लाकपगी मना पिनै मसाना सिगी कांगलोन परम कयामुक लै
mukna kangjai tawbagum sanaroi singi masing akaknaba leite sanaroi amaga atopa sanaroi singa lamba tawnai sanaroi ama khakta tholaklabadi mangoda mana winner pithoi haujikti misang khaidoknaraga sanabasu yaure yubi lakna bohonabada sanaroi amana amada kauba thinba khanaungna singbada paiba chingba khuningna thinba yade yubi munba natraga munkidana bohonabada khajik kharak soikiduna thengki lakhibadi yai yubina sanaroi amada suba yade masana asigi akangnaba matam leiramde adubu haujikti masana asi matamga chunaba mawongda sanabung amadi sanabagi technique sembaga loinana sanabada sangdraba yadraba masaksing yawba kanglon chemba leikhrabasu yokhat pinana balaitabadagi mutkhiba yabagi phibamda leirakli basi laibak thibani haiba wafam thamjari makha tarakpada ngasigi rasi phol amuk mayam puna taminasi ngasi yai faraba poinu gi taraga ni thoni panba lising ani kunmanga December ki tarik ani leba bokpa namit asigi rasi phol pizari rasi phol ibiba oja Dr. Wangkem Jibol Singh Assistant Professor Biostat James Singh Mairong Imphal ahan bada mesh rasi haksang nuai ba watli pairaki losing soli amadi pingbana chok panbanang bayai laibak phabana ningba mapadi chabana mitni pakhang lesabi singi oina laibak phagani Bris rasi nasak naral saukhatkani ngang sakpa haigani nasana naigi mateng lobo yagani thigat pada maithi balairoi pingbadi pharoi pakhang lesabi singi oina ningba thungani Mithun rasi sendong sauna phangani anoba sa lakani losing phudok tuna nasak naral chaukhat hanbasu laina ngamgani mitopti loina ganu pakhang lesabi singi oina ningba thungani Karkat rasi haksang nungairani aningba pangbada laibak pharani mi ayambana sali sendong hengani ngakkalabadi nakha thabana usitloi pakhang lesabi singoina ningba mapa sagani Singha rasi nasak naral phangbagi nungaijai thausen haibana ikai khumnabi angambana tati marup mapanga saungadanaba tapthau khuchau thaganu pakhang lesabi singi oina ningbana ama oigani Kaina rasi thabak haitraga chin choiraga naral mangba yeknabana yengsinba numitni losing phudokpa marup khanba haibanadi lan tansingani pakhang lesabi singi oina landabana phagani Tula rasi laibak phare hanoba thabakta mai onsinba yarani miyamgi matengna naral saukhatkani huranbana nasana naida yengthibadi lei pakhang lesabi singi oina wakhal nungaigani Brisik rasi nathak thongbana chanbiba yaknaba leiramlabasu laksinba ngamjaba miyam pulaga nungaijaba numitni pangba yaba amadi palli pakhang lesabi singi oina nungsi wakhalda nungaije Dhanu rasi hana na sindoklaba thoram singi mai pakna pangani ataidi matam mangtuna tokani yetna runu nakha thabaga mukna runu maithigani pakhang lesabi singi oina ngang sakpadi paksagani Makarasi yetnaramba koksagani nasak naral saukhatkani naknaba leijaba losinggi matengna mikong thonggani arol athupti seksillu pakhang lesabi singi oina matam khara khangkho Kumbarasi sendong sauba khutloina thau pangba Naitom aruba warep khudakta lawba yagadaba numitni lam chatpadi mahu chawbadagi seksillu pakhang lesabi singi oina laibak phagani Aroibada minarasi ngasisu angambana chanbigani kiganu amadi thauna hanganu nolukpa hairabadi muknaba leiroi hanthaba loinabana naralda tainarakani pakhang lesabi singi oina sawbagisu kanagani Masini ngasigi mayamda pijaba nungti phongniba pause singdai lawthoksaba maruoiba pausing matamatamgi wafamga loinana rasi phalgi thoram pumnamakpu haujikidi pusparani laifam namakahana khuramjani